Mitolon do Romiamial， 祈祷每一天。Bi hakalong kita tu tapang tangasa itulas no orib， 当要一生顺服主。Sadikaka mapulung， 平安。Malazai kita a milayap tu suar no kawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。Pasuar ku tapang ji Abraman。O ji itlay a kawas kaku, pi hakalong kiso takwanan, kao sualinay mutlay a tamlaw kiso, hantning ra. I sa tapangan, pitu sa faw at sifang sa katsay at tusir. 上主对亚伯兰说：“我是全能的上帝，你要顺服我，要做一个诚实正直的人。”创世纪17章1节。Sarikakaaw, matatalag ku kawas ato kita, ta umitlutluay jingra to ni katatalagan a suwar amilipo titaanan a tahatlaot. Saka, luluan ita ko ni katatalagan a suwar a mihakalong to nafalutuan no kawas, kausualinay ku falutua a mitier jingraan, ato o mutsalay ko pinangan amilmak to maamaan。上帝与我们立约，并且他按着所立的约要永远看顾我们，因此我们也应当按着这个约顺服上帝的心意，诚实信靠他，并且在凡事上有正直的行为。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangaw sa ay kafalis ku ulah iso itakwanan, mararit kiso amilipod itakwanan. Saka umaan ko sa patsuay ako to siniasa iso sao, dengan sarutsuran ako ku falutsua ami hakalong kiswanan, ta diputan iso kako a tahatlaot。上主啊，你对我有不变的爱，你无时无刻与我同在，我要用什么来回报你的恩典呢？我唯有忠心顺服你，你必看顾我，直到永远。Pagkaini italamaan ang nutapang ji Yes Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。